ene pragia ne abobo ya afọ no mo twitwi sa hye ne nyina no sabra me kase empanifo se wo mo de hye bi eba emenu a ya gibre kirekirim se wo se efi enra na eba yi de omo mpese ba bi tise bi azu ho ko kire center no ne mia bi e de se Dr. Mensa no ne ye se dumo no nyina no mo mpese omo betimi de se omo hye ne ade no ebetimi e de afọ omo mpese kromo ebetimi atwoku sa de bia na kromo akira ka so sa de bia de sente no omo mpese omo de no magu na kwan mu no omo se eduru ba bia na nye pragia afọ ne wonuma wontin ene de fensa abobo ya afọ no kwan mum taxi driver na fe obi a eduru ba bi otai pake ba bi rough off nyina no omo de sa enhye no atimi de aba wodu ani kirem ewo KMA department no peni odan me kire head of department transport Yera Wilson Randy wa kirem de enti asagina si no wo mo de aba organization and assembly no carry out the transport organization the tax your trotro your cargo your long distance vehicles na ade a omo ye adwuma wa na ye hu se de omo activity omo dwumadi no esitie ewo gradually as a congestion ne accident ne ade no increase and ma assembly national say ben hwe se be ye say a ebeboa amayetumi ede enoma 2 year ebe reduce congestion any crashes ne ade a ewo kro enti say taxi say trotro say cargo vehicle long distance for illegal awan ni na wo wa ye de adwuma dada the only new one idea be kan won pragia ne abobo ya friends tricycles and also so ba app general assembly meeting no 29th April the whole assembly ne resolve say the normal see aircon no yen restricted tricycle for an operation into a certain radius to member the very core of CBD no say e kroni finfin edum finfin no to me enye adwuma one year for tricycles na and also so no mrano omo say mrano on the 29th April no there a lot of engagement mayor committee there a lot of engagement even tricycle for no kwa no they share almost severally anti oman show mo empre bebre kwan be fa so a eduru ba bia kromu bomode a twokuni ade nyina obetima hwe na omoma kumasi emfinfie no eye Randy Wilson de tosu mienu ana ose nora ana dwumade ne hya ase de ntomo hwe anim se bia na wotwe wei enko na hwe ya yensi na wotwe fufuru mu no na nhye na omode aba no pragiafo ne abobo yafo ne bedi so na mom se wani so no omche de ane obetua sika akra and then the SARS expect say otuna ne na de chie be kokurom no na che tricycle bi ani ho ebu sambra no say ban say na che enforcement bia enye necessary because emra assembly national ye nipa no e de ye adwuma enti enforcement enye necessary emom say e ban say o man fa anye adwuma then from next Monday enforcement be sha ase a obi a oye tricycle operator abobo ya na pragia obetra abefa within the friends CBD no na you say that person will be arrested. Yes, set up a different task force because already no yeah we metro gas amoye adwuma yeah police MTT the omo krom yeah friends say SWAT e wo ho ti omo nkofo bebre wono mu aso aso ya den paade na yeduru ba bi a aso odin abodenfo no waso be hye pa ntia no penny ono head of transport wo KMA ni dene Randy Wilson odi we edi tudwane no mu ana ne dua yi akoma kase botisi krom ene wo mu a omotwe praga no bi edi nkomo se nhyense na penifo de ba na mu ya no say yes omo withdraw the omo di buy no in the first place na omo afre na eno mo engage na ya possible solution because restriction ni the embo enti omu kin sign senior Ghana ebenya peace na na atina Kumasi no oko emna ka say omu say omu di police omu di wire won say area Ghana for untimi fa police and military dey ambe intimidate obia asemba e di anu na ka dem fa etu enka asem nti o pese ni omu kwa in the time omu video we no omu fe na ni omu tinaka na nka ba omu say omu di police eba omu di enforcement eba then omu fambra say omu ayo omu aju say omu say omu kunye ina then I think that would the best solve problem but say yes say anu na betina anu ni anu na ya kasema enforcement ain't mean solve problem we need to catch up enforcement there it can never solve this problem first place you only know any omu antina and come to this to one point say omu see now omu free meeting in short but even part of the meeting they tell for me you walk out of the meeting because the omudi bano na emboy and no ye trauma omu and omu see omu be reply and that's omu fair
ɔmo reply ɔmo anfɛ yɛwɔ ana ti sɛ ɛlura si ɔmo ɛhyɛ ase implementi nti yɛpɛ sɛ ɔmo ti ɛsɛ sɛ ɔmo nya abukyerɛ ne ɔmo ma enya youthful engagement ɛne ɔmo. ɔsɔ ɔmo nkyi nsan because sese no yɛyɛ ntumi ngye ntum ma ne nye yi yɛka sɛ yɛgye atum sese a sese saa nkɔfɔ ne na yɛ ne yɛbɛma ɔmo aduane na ɔmo na ɔmbɛma ɛmo adwu sese moto no a ɔmo ka sɛ sese ɔmo wɔ mu ɛhɔ so na beebi ɔmo ka sɛ mɛ nkɔ no ɛhɔ no na adwuma no wɔ asɛ wosi mɛ nkɔ hɔ no mu a sese wo bɛma yɛ adwuma anaasɛ wo bɛma yɛ dɛn wobɛma yɛ adwuma anaasɛ wobɛma yɛ dɛn na ɛte sɛ ɔmo twi pragea no omani abre papa na yene a me de me kotafo ne na chiro bi a me fo pragea me de se me nya duru ayi se ya atimatim junction na me ko ahwan akra na me si e fa pragea because e kontem na mum duru ba bi o ma so den me de o mo no boy me den kura dodo o ma ba na te so na yene e fo pragea no the living legends yen so e ka se na afa ho say over fo nyina ja adwuma no taxi fo nyina ja adwuma no ti pragea na ye di ko eba oni obo se omo amadi aye nya panko nti de e be say bi a mu ye se fi bi no ya mbeka sa kire wo mo na bibia atoto na kwam na so mbeja kura de ye ho be kire ye Ajani se boye e ba enu an na de ba enu aso na de ko so mu ka so mu ko mi dia because ka kura ajani ko aso kura ya hu kire e o ka je kura ma on ba ma kwa mo mo e juma o mu ne ko kire nti ye be gija tanya ha ne be fa ye ti mu ko kire ko fa ka ti gija ne ma so mu mo ne juma e kura ma ba nye bibi fa yeah, episode 4 way yene a ye fo pragea no ne mom kasa na menka ho ejan se enema fo pragea wo hu ti se de onum se aye adwuma omom penhye papa na emom timi nya yi dubia bia na bi maso de no nti sa na ho nsem ni sitie yɛmfa rehosɛm ɛntoa kaseɛ no so na nkra ɛfiri so nwane kuropɔn no mɔ ɛba ɛkyerɛ mu sɛ ɔdupɔn atutu